Daisena Reverend Daisena Reverend Ban Boy le Reverend Arta le an tha te kan sir ho to ni pakhatna Reverend Daisena hi sang khasaria songwa pakhat khan all pura apianga sang khasakwa panga a Christiana a inpe a anu le pa te chuan an khola te ne na tang hoben Daisena hi Christiana tang ban tir le tumin an ya an ho chapangin sang khasakwa pasari khan kuatang inan phachua Dr. Peter Fraser Berlin Aizola hi lekha asira sang khasakwa pakwa khan ver kwa a zirtir tu na thoptanani sang khasakwa so pahia lukuina ya sak langpa la khan manipur pian lama om tira sen kon lama pastor an da la thian le rongbol kuyani pathian thu siring sang khasakwa som hi pahia pastor tana nemte ania sang khasakwa songa pakwa april som hi palia pa ang sunga achota alako athia le a man lai fa ro poi te khan hi lahi kabui na ka tonga ale ni nani a than heran asiam re buini Christian habua hian atapua le belin song patila yoma atla te isafro tak kan ia ala suat se utantan langina pakhatna eden pa mo chul tu ti bulle turin pahina him takin choi mo yang u patuna man lai fa ro apoi te kha palina ka chandam tun ka aya thi alo thanga pangana lalpa phosai ituan na sia parukna ni ai po eng ro bui so chu pasarina swal thi ma hian kan pa vai rei to lawang pariatna thi ma om to lawang alo palin pakwana van rang mai tua hian min kiloma Christmas na pati him takin choi mo yang uti le eden par mo chul du ti bul le turin ti ta te hi akwa ani a athale lin te